Le kombola qui est na maman. Kombola ni dembo hata. Ah, maman dembo hata. Ah, so we kile wada pape hata. Lo, sitambo soka lelo tanganya ambo tuteka pati paka nikuja ka kombo ya wapa babili wa papa ya. Dimena da mamba. La so lima kona wakakamba ka pape hata la so ni na mama. Lima kanda kamba kala so ni ndaka kamba ko le mbi tatu. Takachula kama kanda sidia kala takachula la kataku anoni etani nato makataye makataku ambuto sekula so takaila kadima anoni satu nambo yotana satu mamombe hata la koshende makayo to sekula jawe mbonyama la kona luwa nida kuku katikala la nasa mala kona luwa takile noni enani mala kona luwa takatula la lo somba baye mbanyama taki enoni satoleko ononi ukina takachu talo kondoko malo kondoko taka kalula paka la mbanyama lo somba malo somba takachula kalomembe umala kalomembe takakome la loduku maloduku takayo kalula paka la embanyama lo somba embanyama mala so akayo shaka kose mala makwayo shaka kose hatete tiki takachikala punjo lawo ili makanda kambaka wa takike akasala ka trésorier ndakenda kakambuwa mitukala makabete taka faranga ya kiaso ya kichepa kala lindi nato bakanda yo chikala kambuyo wambuyo usha kose hatete tiko kono ndo nyone amundo shisho nambyo chikala Laso tabo kada papa akatate malombecha bakande waya wodi akale kambelo kande kadimena uhakanda kambaka la sonyi wakande yaka kambala sonyi baka waya wodi aka polo trésorier polo nde monga conseiller kamondo yo shisho elo shoke malandi laso ananga na wakanyote wela papa takotana dikumiloto kana kwa so cheweko ahende wakashisho akatikala divwa nyako tana dikumiloto yi ahende wakashisho elo ana divwa bekolane kupaka lole muombe chone wela papa malombe cha wakanyata temba kanyata jakana ne kala sayema yema elo soko chando ko diole dikina eko bako ole muku akande yakamba kata jana so che kala edina so lombe cha nyunya kila farange fula maloli mone wombe cha dale mbalana none konya kata wajaka kala sapaka loli muombe cha wombe cha shotaka kamba kifula ne dakika kenyi cha kesho kumbaka papa kalange dana ndi mana kala sapoche akikulu to akambo akayo kambo lemu atende ke wonyande atokundi yala kanjema naso lusakala mama naso ndo kona yo mochi lakayele papa loli mwako wombe chone shakwa ihata ona la hendi kakayele papa lombe cha naso ndeko tete malaka mboli mwako wombe cha polelo loko ndi akandole muombe tandaka wombe cha dulu eko lo repo mbecha makimi ndaka kambombe cha lokenga ko ndaka yo molole muombe cha akayo tomba ka o eko dimena da ona aka langiole mu aka kambe papa konda ko yele loko laso lolo yone wana wase wembo nyama TV monde wane waketawa wane wambo chuma na da votola ngelo kaso chala tondo
Wehe ndo kona yo mochipulo ko. Mbe akona mama chilelo ko. Njo maro. Jimila iste. Kola putu. Tokele elona kadimila mbo yala aleye. Eleda ana anyu wanewele lolu yone. Ana wembecha wanewele lolu yone. Wambolanga menya nemoda ole muombecha. Woho wakanya wa odapaka lole muombecha one. Tomba mbo wolanga. Nyenya lanja wotondo. Woho wakanya yasha. Damba jakala sa loli mone. Elo kene oko papa maro. Ndeko la putu paka malo le muombecha one. Hangaso mama. Elo. Laso. Ateye ana kwa ne wanewele lolu yone. Awateye. Lusaka diga dawa mbi so teketa. Lusaka le ana mche. Wache mwenya mandaki na wanayo toluri yone. Lambo nyolo mbado nyuche. Nyoche okwamo nyocha one. Dasho. Tambo ya la kene male nyu. Papa la mwenye senga da nyunja la kame. Naka kame kema akamba uhone hayala. Bano senga mite nyuche nyoyale di holote de kamboda nye kana wa on utemoto. Nyoche akambo kwa te chaka banyanyu ndo wayanya kyako nsakala mamba. Kawo Lusaka tambo kalo ya Lusaka ndo le zambi dalo shilo ne. Tambo homa na la mama ka kisondo nyambo wena mameke ki mama dembo hata eke ki shota ke ngola ande taka Kenya ande aka katemma ko shonde o hakanda nya he kanywa na kete tondo ndo sho anambo chikala ndeko to salaka mbwane o hakanda nyo saleka ndo nyu Lusaka ndo le zambi ta obuchaso eke kolaso. Tamba no chokole, unashonga chokole ole mwanyo ukoweti polo. Ateka nyuma na delo danyu, kuboa ino kimaniaka. Quand j'ai vu Molière, je me suis rappelé très bien que Molière a dit quelque chose. Il a parlé de la discipline qui est la grande base. Il a dit que dans la discipline, il y a la morale. Et dans la morale, il y a l'intelligence. Il y a d'autres sortes d'éducation qui sont là-bas, qui dépendent de la morale. Puis il a dit que quand il y a la morale, il y a de l'ordre. Quand il y a de l'ordre, il y a un travail qui est déjà, qui peut être apprécié. Donc, celui qui est discipliné a le souci d'un travail bien fait.